Dobrodošli u prvi video na ovom kanalu. Ja sam vaš omiljeni fitness žabac. U današnjem klipu objasnit ću vam zašto je korisno da podignete dupe sa vaše omiljene fotelje i pokrenete se. Znam da ste upravo počeli da gledate vašu omiljenu seriju koja ima 17 sezona, pa biste da mi kažete da nemate vremena za trening. Verujte mi, ne želite da naljutite ovog žabca. Zbog toga, pažljivo saslušajte neke od osnovnih razloga zašto bi trebalo da počnete da se bavite nekom fizičkom aktivnošću i prestanete da izmišljate izgovore i odlažete dan kada ćete krenuti u teretanu, otići u park da tržite ili jednostavno u svojoj spavajućoj sobi uraditi nekoliko slekova. Prvo ću se potruditi da vam što jednostavnije objasnim zbog čega je bitno da budete fizički aktivni. Neću komplikovati jer znam da vrlo malo nedostaje da vam ovaj video dosadi, pa da nastavite sa gledanjem kompilacije snimaka gdje desingerica govori takmičarima kako mi je on tata i kako oni nikada neće biti gas. Zato ćete vi odgledati ovaj video do kraja i možda ćete i vi nekada biti gas, baš kao i vaš omiljeni žabac. Trening predstavlja jedan od najvažnijih načina da čovjek brine o svom zdravlju i kvalitetu života. U savremenom svetu gdje se veći deo dana provodi sedeći, fizička aktivnost je postala neophodna za pravilno funkcionisanje vašeg tela, ali i vašeg uma. Ljudi koji redovno treniraju imaju veće, jače i izdržljivije mišiće, jače kosti, zdravije srce, bolju cirkulaciju, ubrzan metabolizam, bolje libido, jači imunitet i još mnogo drugih benefita. Neću baš sve da vam naborim sada, vjerovatno ste nekad ranije čuli za Google. Pored pozitivnog utjecaja na fizičko zdravlje, trening ima snažan utjecaj na mentalno zdravlje. Tokom vežbanja oslobađaju se hormoni koji smanjuju stres, podižu raspoloženje i povećavaju nivo energije. Zbog toga ljudi koji treniraju često imaju bolje samopouzdanje, kvalitetni san i veću psihičku stabilnost. Eto zbog čega nikada nećete vidjeti vašeg žabca tužnog, zbog toga što on nikada ne preskače treninge. Sada ću vam navesti neke od glavnih razloga zašto već danas treba da počnete da se bavite bilo kakvom fizičkom aktivnošću. Bilo da je to obična 20-minutna šetnja parkom, vožnja biciklom ili ono što ja preporučujem, trening sa opterećenjem. Više mišićne mase. Više mišićne mase ne znači samo bolji izgled i više uzdaha na plaži od strane mladih dama. To je samo jedna od prednosti. Mišići su ključni za zdravlje, funkcionalnost i dugovečnost. Osoba sa razvijenim mišićima lakše podiže teret, brže se kreće i ima više energije tokom dana. Mišići troše mnogo više energije nego masno tkivo, čak i dok ležiš u krevetu. To znači da više mišića znači i brži metabolizam. Odnosno osoba koja ima više mišića sagoreva više kalorija tokom celog dana, dakle i dok se samo izležava i dok pere sudove. Samim tim oni koji imaju više mišića lakše i održavaju zdravu kilažu. Mišići također štite zglobove tako što preuzimaju deo opterećenja, čime se smanjuje rizik od povreda. Imaju jako veliki utjecaj na pravilno držanje tela, pa ako ne želite da vam kičma za koju godinu dobije oblik bumeranga, počnite da vežbate. Veća mišićna masa ima povoljan utjecaj na hormone, spomenut ću ovom prilikom insulin, o kome će biti više reći u nekom od narednih klipova, a sada ću vam samo reći da je insulin hormon koji je zadužen za regulaciju šećera u krvi. Mišići povećavaju osjetljivost tela na insulin, što smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, jedna od najčešće bolesti modernog života. Mislim da sam dovoljno govorio o važnosti mišića za vaše zdravlje, tako da ubuduće nećete na njih gledati samo sa neke estetske strane, već ćete imati svest o tome koliko su oni u stvari bitni za vaše zdravlje. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite, a bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Bolja kondicija. Da li vam se dešavalo da vam lift bude pokvaren pa morate pešice čak do 3. sprata? I krenete vi polako i nekako dođete do drugog, a imate osjećaj da ćete tu i ostati jer srce kao da hoće da iskoči napolje. To vam na naplatu dolaze svi oni preskočeni treninzi. Dobra kondicija predstavlja temelj zdravog i aktivnog života. Ona ne podrazumeva samo sposobnost da se brzo trči ili dugo hoda, već obuhvata sveukupnu fizičku spremnost organizma da se nosi sa raznim fizičkim izazovima sa kojima se susrećemo tokom svakog dana. Kada čovjek ima razvijenu kondiciju, njegovo srce i pluća rade efikasnije, što znači da telo lakše dobija potrebni kiseonik. Sjetite se pokvarenog lifta. Efikasniji rad srca i pluća omogućava da se svakodnevne aktivnosti obavljaju bez pretjeranog zamaranja. Ljudi koji imaju dobru kondiciju imaju više energije, brže se oporavljaju i ređe osjećaju hronični umor. Rekao sam već da dobra kondicija ima pozitivan utjecaj na zdravlje srca, što znači da je važno i za zdravlje kompletnog kardiovaskularnog sistema. Redovna fizička aktivnost poboljšava cirkulaciju i smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska i srčanih oboljenja. Dakle, korisno je i lepo imati veće mišiće, ali kada to iskombinujete i sa dobrom kondicijom, onda postajete prava mašina, odnosno pravi alfa žabac. Smanjenje hroničnog stresa. Stres je nešto što je neizbežno. Nikada nećete moći da u potpunosti izbacite stres iz svog života, pa nemojte to ni da pokušavate. Ali to što ne možete da ga izbacite ne znači da ne možete na njega i da utičete, odnosno da ga smanjite ili kontrolišete. O savladavanju stresa bit će više reći u nekom od narednih klipova, a danas ću vam predstaviti neke od pozitivnih utjecaja koje fizička aktivnost ima na stres. Ljudi su se oduvek susretali sa stresom, ali savremeni način života donosi sve više faktora koji ga izazivaju.
Hronični stres postao je jedno uobičajeno stanje kod savremenog čovjeka, a mnogi nisu ni svjesni koliki utjecaj to ima na zdravlje. Jedan od najkorisnijih alata koji imate na raspolaganju u borbi protiv hroničnog stresa jeste trening, odnosno bilo kakva fizička aktivnost. Trening ima izuzetno važnu ulogu u smanjenju napetosti i održavanju mentalne ravnoteže. Kada se telo aktivira kroz trening, pokreću se brojni biološki procesi koji direktno doprinose smanjenju stresa. Tokom vežbanja dolazi do smanjenja nivoa kortizola, hormona koji je glavni pokazatelj stresa u organizmu. Istovremeno, telo počinje da proizvodi endorfine, takozvane hormone sreće, koji stvaraju osjećaj zadovoljstva i olakšanja. Zbog toga se nakon treninga ljudi osjećaju smirenije, opuštenije i raspoloženije. Redovnim vežbanjem ovi pozitivni efekti se pojačavaju i postaju stabilni, što pomaže u smanjenju hronične napetosti. Fizička aktivnost utiče i na rad nervnog sistema. Osobe koje redovno treniraju bolje se nose sa stresnim situacijama jer im je nervni sistem otporniji i brže se vraća u stanje mira nakon nekog pretrpljenog stresa. Zbog svega navedenog, jasno je da fizička aktivnost predstavlja jedno od najefikasnijih prirodnih sredstava za borbu protiv stresa. Zbog toga kada naredni put budete imali težak dan i dođete u iskušenje da posegnete za nekom tabletom, setite se onoga što ste danas čuli od vašeg žabca. Samo se pokrenite. Teretana je zamena za tablete i pritom nema neželjenih dejstava. Produžava životni vek. Ako ste me pažljivo slušali do sada, mogli ste sami da pretpostavite da trening ima uticaj na produženje životnog veka. Već smo ustanovili da se danas ljudi kreću mnogo manje nego što su se naši preci kretali. Oni su morali svakoga dana sebi da obezbede sklonište, hranu, što znači da su se mnogo kretali, lovili. A lovimo i mi, ali i svoje dnevne sobe i preko Glova ili Volta. Dakle, život nam se sveo na dugotrajno sedenje i nedostatak fizičke aktivnosti, koji su postali ozbiljni rizici po zdravlje. Upravo zato redovan trening dobija sve veću ulogu u očuvanju vitalnosti i sprečavanju prevremenog starenja. Vežbanje utiče na gotovo sve sisteme u organizmu i stvara uslove da telo funkcioniše efikasnije i duže. Jedan od najvažnijih mehanizama putem kojih trening produžava život jeste jačanje kardiovaskularnog sistema, o čemu smo već i govorili. Time se značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti, koje su jedan od vodećih uzroka smrtnosti u svetu. Trening također utiče na smanjenje telesne težine i održavanje zdravog metabolizma. Ljudi koji redovno vežbaju ređe pate od gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i metaboličkog sindroma. Ove bolesti su povezane sa skraćenjem životnog veka i brojnim komplikacijama koje ozbiljno ugrožavaju živote ljudi. Još jedan značajan efekat treninga jeste smanjenje hroničnih upala u organizmu. Trening također ima pozitivan utjecaj na imunni sistem, jer fizička aktivnost jača odbrambene mehanizma tela, pa organizam lakše odoleva infekcijama i bolestima. To znači manje zdravstvenih komplikacija i brži oporavak u slučaju bolesti. Kada se sve ovo uzme u obzir, postaje jasno da trening nije samo način da se izgleda bolje ili bude snažniji. On je jedan od najmoćnijih prirodnih faktora koji produžavaju životni vek. Ulaganje u budućnost u koje se višestruko isplati i predstavlja ključni korak ka zdravom i dugovečnom životu. Unapređenje karaktera. Kao što ste već i čuli, trening nije samo fizička aktivnost koja jača telo, on je i snažan alat za razvoj ličnog karaktera. Kroz redovnu fizičku aktivnost čovjek uči mnoge životne lekcije koje se prenose na ponašanje, navike i način razmišljanja. Jedan od najvažnijih načina na koji trening unapređuje karakter jeste razvoj discipline. Da biste postigli neki rezultat, morate da budete dosledni, da se pojavljujete na treningu čak i onda kada vam se ne vežba, jer češće ćete imati dane kada vam se ne ide na trening nego kada vam se ide. I tada treba da donesete odluku koju većina neće doneti, ali ćete se zato vremenom i izdvojiti od dosadne većine. Ta navika da uradite nešto korisno za sebe čak i kada niste previše raspoloženi za to, prenosi se i na druge oblasti života, pa ljudi koji treniraju češće ispunjavaju obaveze, poštuju rokove i drže se svojih ciljeva. Trening vas čini odgovornijom osobom, jer svaka odluka, šta jedeš, kako spavaš i koliko se trudiš, utiče na napredak. Upornost je još jedna osobina koju trening snažno razvija jer fizička aktivnost zahteva ponavljanje istih stvari, zatim učenje novih, savladavanje prepreka i suočavanje sa sopstvenim granicama. Kada osoba nauči da izdrži naporan trening, lakše se nosi sa drugim izazovima u svakodnevnom životu. Strpljenje je još jedna vrlina koju ćete steći. Napredak u fizičkoj spremnosti ne dolazi preko noći, već zahtjeva vreme i postepeno građenje. Još jedna važna karakteristika koja se razvija treningom jeste emocionalna stabilnost, o kojoj smo već govorili u onom delu klipa o stresu. Za danas toliko od vašeg žabca. Možda ste očekivali neki zaključak na kraju, ali možete ga doneti i sami. Malo sam se umorio od svega ovog pričanja. Siguran sam da ste mnogo toga pametnog čuli. Ako niste, onda me niste pažljivo ni slušali. U tom slučaju pustite ovaj video iz početka i skoncentrišite se. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Vidimo se u nekom drugom klipu.